Maya payabak po kaya kayungan. Kaniting kapag masusyan na ning Banila Santa Misa, iabetala po kari katamong panalangin ding makatuking intensyon. Para king kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina and family, Imelda and Clifford Ray Umali, Tony and Rose Goffes and family, Jaime and Adena David and family, Lisa, Kate and Ram, Villa Villarais and family, Anthony Chase Gosun, Teresita Singyan, Siringan, Dan and Agang Asuncion and family, Ron and Tech Ocampo and family, Paul and Chicky Velarde and family, Pat and Mai Pingol and family, Ralph and Mia Pingol and family, Soberano and Salamat family, Jane Raymundo and family, Salamat and Makasaet family, Dr. Michael G. Ray Punsalan and Magdalena de Rosario. Para karing mag-birthday, Aristotel Canlas, Oligario Nicdao, Avin Yehoshua Pascual, Ana Lisa Pascual, Teresita Siringan, Magdalena de Rosario. Para king espesyal ay intensyon dari Mary Manette Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Dayrit, Socorro Garma and family, Mary Antoniette Makasaet, Camille Angelica Nuki, Benedict Gerald Rason, Katrina Camille Gozun, Patricia Foronda, Romel and Lori Medina, Loela Angeles, William Russell Malang, Antonio Miguel Quizon, Rolly Rivera, Jeremy Sunga, Prima Kiwa, Christina Miller, Noemi Lusung, Jason Balagtas and family. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Sor Benita Reyes, Remio Pangan, Melissa Villanueva, Maricon Makadangdang, Ronnie Reyes, Perry Dayrit, Rose Tiglao, Milher and Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Irene Otencio, Pauline Dayrit, Carmen Franco, Brigida Vega, Nida Villanueva, Dixon Oronce, Hit Jules Medina, at Bienvenido Santos, at ding sablang kapatadamasakit, at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabe at proteksyon ng Banal Espiritu, king pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Bert at Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Eusebio at Norma, ating pamilya ng Andrea David. At para kingalang hanggang kapainawan, daring kapatatang Mayango Nabie, Emmanuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla and Olga, Arsenia, Siriaco Rodolfo, Emiliano Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romwald, Felicidad, Lionel, Oliva, Wilma, Honorato, Oscar, Daisy, Cecilia, Cesar, Dr. Kenneth Tristan, Domingo Timotea Josefina, Estrella, Amando Senior, Estela Narciso, Demetrio, Belen, Danilo, Rolando, Emelita, Lai, Mariano, Gregorio, Epifania, Cesar Jr., Villarhermosa, Richard Jules, Rosette, Monsignor Jose de la Cruz, Rodel, Abel, Crescencia, Gonzalo, Celia, Diosdado, Benjamin, Paul Lester, Raymunda,
Gloria, Irene, Perla, Lorenzo, Miguel, at Nenita, at ding sablang kaladwa kin purgatorio, at detang alang makaganakana karela, at ding sablang mete ulining pandemic. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ning balang metong at king kaligtasan daring kakatang frontliners laban king COVID. Talakad ta po. Kilagyo ng ipampuan nga na, kampuaning banal ay Espiritu, Amen. ing ginumantabe yake kayo. Mititipon tamo ang timong anak ning Dios, ban pagmasusyan ing solemnidad ning pamaitas na banwa ding ginutang Yesu Kristo. Pangadita laman at panalangin ding kakatamong malugod pengaring babayi, kening Universal Feast of Mother's Day. Pakigrityo po din kay katamong Hindu, Happy Mother's Day po kay kayungan. Kapatad King Aldoyti, pagmasusyan taya ing kapiestan ning pamaitas na banwa ning Ginoo, ing buri ng sabyan niti, alaning Iesus, ing buri ng sabyan Iesus kaya betaya pa,
kapamilataning kayang espiritong mabiye karing puso tamo. Kapamilataning espiritu, kailangan tayang idala i Jesus ating mayap ng balita, king mabilog alelangan. Iti ang tungkol ning Santa Iglesia, iti mo naman ing tungkol para kay katamo. Kapamilataning pamipatutu, king kay katamong biye, idala taya i Jesus kaniting yato. Meging sagabal tamo king dalan, ning maya pabalita, uling eta matampang mabibiye, agpang kaniti. Adwan tamo pong eni, ing patawaran nakatamo ning Diyos. Ginong Yesus, tiburan mo king maging tanda ning kekang pangayatsyo, king yato, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Heso Kristo, tigkatiwala mo kay kami ding sablang tao, ating mabilog alelangan, banlingapan, king lagyo mo, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Yesus, alang kupas mong, tutugtog ke kami ding kalam ning kekang espiritu, ban ason dumi ing kekang obra, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Dios sa lubos mayupaya, pakaluluwa nakatamo, at kimpangapatawa da ring kasalanan tamo, midalata sana king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, kapilan man era ka, ikit dapat ting anak mong Yesus, pepakilala na ka kaya kami, mabibiyayang ini king kekang ligaya, emisapanan damaning pama, mipaimburisan kami, nune pasignangan mo kami, king kapanwala na manatili ang kayabe mi karing kekeng kapatad, ang king kapupusa ning panahon, bustan mong antabayana na ket pasignangan ning kayang espiritu, bana patutuan miing mabiyaya karing kekeng komunidad ning kasalpantayanan at lugod, at apasyag miyo ing maya pabalita, king mabilog ayato, pagkalub mo iti kaya kami, kapamilatan ng Kristo ginumi.
Makirandam tamo po ngeni king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. King minunang librong sinulat ko, o Teofilo, selese ko ing sablang depat na, ampon ing tiro ng Jesus, ibat king kamumulan, ang gaking aldo, amitas siya banwa. Bayo yamitas banwa, milakwan niyang panabilin, king kapamirataning banal ay espiritu, karing tawong pinili ng antimong keyang apostol. Kilub na ring 40 aldo, kay bat ning kamatayan na, maralas yang pepakit karelo, king miyayaliwang paralan, ae karaniwan, antimong patutu, king ya mabyeyo. Ikit de at akasabi nala, tungkol king kayaryaning Diyos. At inyang makatipon la, nga nang minye panabilin karela. E kayo mama ko Jerusalem, nune panayan niya ka rin, ing kalam, ape nga kuning iba, aya sabi ko na kaya kayo. May minyag ya ihuan, king kapamilataning danum, dapot ikayo, e binang lambat, ibat king aldo iti, mga binyag kayo, king banal ay espiritu. Kaya bere i Jesus, kanitang mitipon la ding apostol, at kitang dakeya. Ginoo, ibalik mo ne kanyan king Israel ing kayaryan, pekibat ng Jesus karelo, ing kayo payanan ing ibako, ya ing mitutuldo, karing panawon, at karing aldo, at mga ngayon tulid kaya kayo, ing pakibalwan pa nung kapilan ladatang. Dapot mikatmuan kayong upaya, potang datang ne kaya kayo, ing banalay espiritu, at kayo ding maging saksi ko king Jerusalem, king kabilugan a Judea at Samaria, at anggana ka ring siko tiningyato. Kay bat nang sinabi iti, mitas ya banwa, kabang makalawela keyo, at ingbiga pimpanane king panimanmanda. Makalawela pa banwa, kabang paitasya, inyang biglalang linto king arapana, ring adwa katawong makayimalan ang maputi. Lalaking tawo Galilea, ngara karela. Bakit pa katalakad kayo keti at makatalangaban mo? I Jesus ay ikitsyong mitas banwa, king arapan yu, datang yang pasibayo, nung makananuyeng ikit, mitas banwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Pakyabayan tala po ring koro king pamagkanta king dalit. Busal ning masayang kulisak, in Diyos king trono na luklukya, para king Ginoo, tsupan la ding trompeta, Alleluia. Masayang puliso, Diyos king trono na luklok.
Ikong sablang tao, makpak kayo. King mit mong tulak ing Diyos, kulisak kayo. Ulungin ginong kakatas-katasan, sukat yang pitakutan, king mabilog ayato, ya ingaring sakdal degulan. Papanikya ing Diyos king trono na, busal ding masayang kulisak, at tiyok ding trompeta. Magkanta kayong kapurian king Diyos, dalitanan niyang kapurian ing ari. Uling ing Diyos ya ing ari ning mabilog ayato, kaya dalit kayong kapurian. Mag-ari ya ing Diyos karing sablang banwa, makalukluk ya, king sagradong trono na. Pamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Epeso. Adwan ko king Diyos ning ginutamong Kristo, ing marangal ay pa, king ipagkalub ni Esake kayo, ing espiritong babye kabyasnan kaya kayo, at pakilala king Diyos, bang lubos siyang abalo. Ipanalangin ko king aslaganala sana ning Diyos, ding kaya kayong kaisipan, bang abaluyo, ing kapanayan, ake kayong kayawos. Nung nu antikarakal at degulan, impengako nang ibiyeka ring banal ating alanganggang kayupayan, kaya katamong manalig kaya. Ing kayo pa yan ay ti, yan naman ing pepasubling niye kang Kristo, at milukluk kaya king banwa, king danewanan ning Diyos. Inya, at syulalam niyang kayo pa yan Kristo, ing sablang pamanyakot, kapanibalan, kayo pa yan, at pamamuntukan. Magityaw paya ing lagyo na karing sablang lagyo. Muking panawon ay ti, nune kimpayin tungol. Pepailalam ning Diyos king kayo payan ng Kristo, ing sablang bage, at iya imbinili ng pekabuntok ning iglesia. At ing iglesia, ing katawan ng Kristo,
Ya ing kasasakdalan nanitang misakdal king sablang bage no karin paman. Ing amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po ngeni ing mayap a balita. itamangan po, munta kayo at ituruye karing sablang tao, ingka kong ebanghelyo. Kaya beyo ko kapilanman ang gaman king kapupusan ning panahon. Ing Ginoo mantabeya ke kayo, At keka antimurin. pamamasa king maya pabalita agpang kang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Pepakitya Yesus karing labing metong at sinabi na karela, munta kayo king mabino gayato at ipanaralye ing mayap abalita karing sablang tao. Nino mang manwala at pabinyag miligtas siya. Dapot nino mang manwala miparusan niya. Karetang maniwala mayakit lareting mayupayang tanda. King lagyuko, makapalwalang demonyo, makapanya bilang aliwang amano, agyang talnandala dingubingan, o makainom lang lason, numano balang. Itumpak da, karing gamat da, karing masakit at deti kumayap la. Kaybat ng migsalita karela, ingginong Yesus, mitas siya banwa, at linuklukya king dane ng wananing Diyos. Mekola ring alagad at menarala karing sablang lugal. Seu panalaning Ginoo king obrang iti at pepatunayana ing panaralda kapamilataning binyenang upaya karela. Upayang makagawang mala. Amen. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Kaybat ng migsalita karela, mitas siya banwa. Magrasya nga bak po kay kayungan? Malaos kayo po king kakatamong misa, kaniting kapatapulong aldo ning Paskwa, ingaw santamong solemnidad ning pamaytas na banwang Jesus. Daramdaman tayo po siguro, karing matwa, ingamanong makabanwa, o kaya mi banwa. Potang mi papagkwento, ning kay sabyanda, makabanwa ko, panandaman. O kaya, kitang aranasan ko, mi banwa ko, ngara. Ing buri ng sabyan, king kaya ngaranasan, muasali ing sayana. Misusukdul, ing kayang tula, kukumparahan ing karanasan ng masaya, kitang pe kasagad diling tula, alangaliwa, nune ing karanasan ning banwa. Ngayon pong Domingo, kay bat ning 40 aldo ning pamanyubling mebye, Kristo, pagmasusyan tayo ing pamaytas na banwang Jesus.
Ascension Sunday. At iti pong kafiestan paganakaya, Yesus man pala, iba't king yatong tiknangana, mi banwaya. Ingkutang, kalupa ng Yesus, kapilan ko pin kaya asabing makabanwa ko. Makanano tapin kaya aranasan, ing karanasang mi babanwa. Palagi ko atlong pamikatagon, nga sabi tamong makabanwa tamo. Muna, mi babanwa tamo, neng makayari tamo. We experience ascension when we accomplish things. E puwari na nga tintang ayayari, mi papasno tamo. Lalong-lalo na, potang ingaw bra tamong kailangan aryan, mabayat ya. Potang makapanari tamong obra, araranasan tamo, ing mibabanwa. Ako po metong kong makabanwang karanasan, yapining potang abayit ko ne, ing Sunday homily, within the week, isip-isipan ke at potang mayari ne, mibabanwa ka. E warida kaltamo muna mang karanasang makapanari at karetang karanasan tamong accomplishing things, araranasan tamoing mibabanwa tamo. Alimbawa, nang mi-graduate ka, mayari na kaking mabayat na pamag-aral mo, magobra na ka, wari mibabanwa ka. O kaya kareng katamong tengari, inyang may mag-retire la, may pupus na itang malamba ta panahon ning pamagobrada, kapibabatanda, wari makabanwala. At agyang king karanasan ning biyet kamatayan, potang may pupus na ing biyeta mo, king yatong iti, wari dala nita, ban kanita, manikta mo at miras king banwa. Because only death is the way for heaven. Ning makayari tamo, ning makapag-accomplish tamong misyon, asukat tamong gagampanan, makapasno king puso tamo. Oy tayong karanasan, ami babanwa tamo. Yesus mi banwaya, mi tasya king banwa, uling ayari na ing makayatong misyona. Inyang Paskong mi baitya, tinipaya king yato, may kisawt ya kay katamo. Banking Paskong pamanyubling mebye, ayang at nakatamo, king pamikasala, at adala nakatamo, king karanasang mitmo, king grasya, king karanasang makabanwa. Dapat kapatad, king pamaytas na banwang Jesus, penabili na nakatamo, king metong amaulang misyon, asukat tamong ekalingwan. Nanoita, nga ng Jesus, munta kayo, king mabilo gayato, ipanaralye, ing maya pabalita, karing sablang tao. Lawen tano mo ring sarili tamo kapatad, king kasalukuyan ko kayang estado at kayawsan, bilang tengari, bilang magobra king gobyerno, bilang volunteer ning parokya, bilang pari, bilang doktor, bilang teacher, o miyayaliwa pa, makanano kepin kayang gampanan, ing misyon ning pamipalaganap, king mayap abalita. Panalangin tamo po kaniting misa, sana misadsad tamo, ayari talapin sana ring misyon, apig kalob na ning Ginoo kay katamo. Bamisa na yaldo, mibanwa tamo mo naman kalupa na. Kadwa, mibabanwa tamo neng mipapaynawa tamo. We experience ascension when we give time to rest. King metong mi pong retreat, kanitang seminarista kepo, kaya kalingwan uling mi kuswelo kami ketang sinabi na ning retreat facilitator mi, nga na, remember nga na, rest is a gift. So if you feel like sleeping, nga na, go ahead and sleep, nga na. If you feel like sleeping, go ahead and sleep. Nung bisa kang painawa, sige, matudtud ka. Agyang Pope Francis wari, dimdam tayang apasikat ne, ing metong debosyon, king kapamilya tananita ngawsan tamong larawa ng Saint Joseph, the sleeping Saint Joseph. Agyang kang Pope Francis, may babanwaya kanu, muri ng sabyan, makaisip ya,
makapagdesisyon niyang masalese, potang dirina ng panahon, ing pamanudtod at pamagpainawa. At king wari na, king pamanudtod na, ing Ginoo makipagsalita ya kaya. Anya deng bage mabayat asukat ng resolban, tutudtod na, pangadina kang San Jose. Ban kagising na, ni kakamalino yang pakibat karete. Sa bagay kambening tudtud at pamagpainawa, ing Ginoo tunepin makipagsalita ya. Lawen yu king Biblia, king matuwang tipan, nung aga na kaya'y Joseph the Dreamer, ne? Ikit na king paninap na, daratanging kalamidad, ing famine ayaw sanda, ing danop, panauning danop, karin king mabilog ay Ehipto. At na makaing penandaman, bakit? Uling pepatilip na ni nga pong Ginoo at may kapagsadyaya. Kambening pamanudtud na, aranasa na ing mibanwa. Ing metong pang Jose, benggitan ko pinandin, ing asawa ng Maria, king bayong tipan naman. Kambening paninap na, nung balikan tayong meging kwento, nung makananuya may kikasal o may kitangwanan kasal kang Maria. Wari may bugna ng kawan yan, pero mi palino kaya, ing kaburyanan ng Ginoo, para karelang Maria. At kambenan ning pamagpainawa na, aranasa ng Jose, ing bage makabanwa. Nung magpasyal kayo po king Holy Land, karin king Dormition Abbey, akitye po i Maria makakeraya. Dormition, muli nang sabihan itang the death of Mary. Ne? Pero agpangketang tradisyon, kanita kanong mismong makakeraya i Maria, kanitang mismong matudtudya, magpainaway Maria, karin niya mismong mitas king banwa, katawan at kaladwa. Ne? Kaya tutupin kapatad, nung kambening king pagkatang pamagpainawa, maryaritang aranasan, ing karanasang makabanwa. Kalupa ng Jose, ning matuwang tipan, Jose ning bayong tipan, at kalupa ng Maria. Aranasan tamo mo naman, ing makabanwa. Uli na ning kikatang painawa. Kapatad, kumusta ka? Kumusta yung biye mo? Mapagal ka? Karing dakala problema? Sasawa na ka? King pamaglakbe mo, king biye, matitikal ka? Kapatad, ganakan mo, marok, ing magpainawa. Rest is a gift. It is a grace from God. Inya pinsana, agyang misan mo man, magdatun ka. King busal ning pagal mo, manahimik ka. Potang mababurn out ka, magkera ka, mangadi ka, migunam ka, matudtud ka, ban kagising mo, masikan kang pasibayo. Ban kagising mo, ing pamisip mo, maging malino yung pasibayo. Uling kambening pamagpainawa, akwata mo muna mang aranasan ing bibanwa. Katlo at katataw yan, kapilan tamo bibabanwa tamo, neng mitatas tamo, neng miyayangat tamo kabilian. We experience ascension when we are lifted up. Maliban paking panyalwan o maliban paking gas, neng mitatas tamo bili, mikukuswelo tamo. Bibabanwa tamo, potang miyayangat tamo kabilian. Halimbawa, king meto nga estudyante, potang mitas siya grades, iba't king 75, maging 85 ya, maging 95 ya. O kaya naman potang ikan timong negosyante, mitas singabli mo o yung panakitan mo, dati dinalan mo ing sobra mo, ngeni 500. O kaya potang mitas ka sweldo, dati kang 5,000, ngeni may kang 10,000, 15,000 bulanan. O kaya naman potang mitas kay estado, kalimbawa, dati kong kalulu, mibayit kang kalulu, ngayon iakit mo yung biye mo, manawa, o mikwalta ka. O kaya potang mitatas ka kabiasnan, dati regular kang estudyante, ngayon top 10 ka, o dean's list ka. Ne? O kaya potang mitas ka king posisyon, dati service crew ka mo, ngayon manager na ka. Nang mitatas tamo kabilyan, mikukuswelo tamo. At potang mikukuswelo tamo,
oy tayong karanasan ning makabanwa. Araranasan tamo nung makananing miyayangat karin king banwa. Iyasus man kapatad, ing bili na mitas siya, king banwa miras siya. Kay bat ng mete at mi babaking kutkutan, king katlungaldo, mi bangon niyang mitas pasibayo, at ngeningaldo, king kapat ng pulungaldo, ning kayang resurrection, mamanik ya banwa, ibat king yatong iti. At king pamamanik na banwa, aliwa mo Iyesus yang makuswelo, nune ingib pa, lalong-lalo na, maligaya yang gusto, uling ing bugtong nga nakatini pa, mi banwaning pasibayo bili, kayabe na. Kaluguran kong kapatad, agyangita mo, agyuta mo muna man ingaranasan ning mi banwa, agyang at syuta pa keti yato, agyang maglakbeta pa keti king yato, agyuta mo at malyarita mong mi banwa. Pwede tang miras ketang mata sa bili, malyarita mong aranasan ing karanasang makabanwa. Makanano? Well, kalupa ng Yesus sa papaganakaking katang ebanghelyo at pamigunam, ariyan tamo pang masalese ing misyon take tiyato. So manalangin tamo king banal Espiritong itubod na, ban kanita asad-sad tamo ing misyon tamong pigkalob na ketiyato. Kabang kadwa, eta naman kakalingwan, ing misan-misan, kailangan mo naman ing magpainawa. Kanita, datang ingaldo, kalupan ng Yesu Kristo, ring kabilyan tamo, tutulang mitas, king banwa, karin tamo miras. Amen. Talakad tapo. Ipasyag tamo pungeni, ikatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayang tuto, linalang King Banwat Yato, at kang Yeso Kristo, ang anak ng bugto nga ginuta mo, pengagli king upaya ni Banal Espiritu, mibait ka Santa Mariang Birhen, linasal lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkot, tinipaya ka ring mete, king katlungaldos, sinubliyang mebye, pepetas siya banwa makalukluk, wananin Diyos, ikpang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, balmukum ka rin mabye ampong menga mate. Sasalpantaya ko, King Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasublirang miering mete, at ding biye alananga. Amen. Kapatad, eta niya kiting Ginong Yesus, dapat mabibiyaya at magobrabusal tamo, kapamilataning kayang Banal Espiritu. Ngatang mawad kaya, Ginoo, ibiye meke kami ingke kang Espiritu. Ginoo ibiyemeke kami, ingke kang Espiritu. Ban ing Ginong Yesus, damdamano rin kakatang panalangin, para ka ring magobra, king pangalaganap ning kayang maya pabalita, at ding emanakit aldoldo, ing magobrayang kayabero, inya nga tamong manalangin king Ginoo. Ginoo, ibiyemeke kami ingke kang Espiritu. Bandamdamano rin kakatang panalangin, para ka ring sasalpantayang bininyagan, dapat makanyan man, parating manakit, king ya intalapagligtas, amakibandi karela, inya nga tamong manalangin. Ginoo, ibiyemeke kami ingke kang Espiritu. Ban, dandamano rin kakatang panalangin, para king yatong pakamalana. Uling ena parating akakit, kinging tunay kapayapan, manibatan kaya, inya nga tamong manalangin. Ginoo, ibiyemeke kami ingke kang Espiritu. Ban, dandamano rin kakatang panalangin, para ka ring daranop at magkasakit. Uling era parating akakit, kinging Ginoo malapit yakarela, inya nga tamong manalangin. Ginoo, ibiyemeke kami ingke kang Espiritu. Bandandamano rin kakatang panalangin, para kakatang sablang makatipon keti. Uling eta parating akakit, kinging Ginoo pakisan meto nga nakatamo, king kayang sarili, inya nga tamong manalangin.
Ginoibiyami ke kami, ingke kang Espiritu. Tanggapan na sana ng Diyos, ing kapasalamatan daring pamiso. At yulino sana king kayarianang maligayo, ring kapatid tamong mayango na biye. At ipagkalam na sana ing kapag nasandaring pamiso, niya itamong panalangin. Ginoibiyami ke kami, ingke kang Espiritu. Ngeni- Ginong Jesus, sopan mo ke mikamasolong kamalayan, king kayabera ka, king balangaldo, babye mo ke kami. Ngenit manggaman king alananga. Amen. Talakanta po. Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong daon, matanggapi arapan ng Diyos sa lubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo, iting daon karing gamat mo. King ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo. King kakatamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo reting kay kaming ayin, ngining pagmasusyan ming pamaytas na banwang Kristong kay kang anak, manano na sanang ding kayang kalam, so pandaking mitas kaya na karintula ning banwa, anong nuya mabibi at magari manggaman king alanangga. Ing Ginoo mantabay ke kayo, At keka ang timurin. yat na yoring pusoyo. Makayat na no, King Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, adios tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulit, pasalamatan na kamparati, no man karinoib pa, Diyos kingalananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Yaing kordero ay milalako king kasalanan ning yato, king kayang kamatayan sinintang na, ingke kaming kamatayan. King pamanyobli ng mebye, linarin at binali king ke kaming biye. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karing banwa, daralit ming ke kang ligaya, layon makyabe lang tuk ng babya kapurian ke ka, at ngamingan kakanta.
O banal mingib pa, karapat dapat nakang puryan ing metong ayato, uling king kapamilatan ing kekang anak, Yesu Kristong ginumi, at king kayo payaning banal espiritu, dininan mong biyat kabanalan ing sabla. Alakang tuk ng mamaus king kekang balayan, ban manibat king kaya slag ning aldo, angga king kayalbog na ing dalise dawon, miyampangya bilang kapanyamban king lagyo mo. Oy pa pag amuamumi, pabanalan mulat palukob king kekang espiritu, beting ayin adaralamit darawon keka, ban magilang katawan at daya ning kekang anak Yesu Kristong ginumi, aminutos ke kami, ban pagmasusyan miya, iting misteryo. At tatandanan mi pa, kanitang bengi ami panganyayaya, kinuane ing tinape, pe pasalamata nakat pinuri, pirasunet dinwang ne, karing kayang disipulo sat ngana, kuananye iti ikongan, at kananye, iting kanakong katawan, midaon niya, para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan, kinuhaning kalis, pasibayo yang pes salamat keka, dinuwang ning kalis karing kayang disipulo sat ngana, wanan iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para ke kayot para karing sablang tao, ban keta mi patawaran la ring kasalanan, daptan niyo iti antiwang pamigagana kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, oy pagaganakan mi ing kamatayan ing kekang anak, aming abus ke kami, ing kayang maligayang pamanyabling mebye, ating pamaytas na banwa, kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo, inyadarawon mi keka, bilang kapasalamatan iting mabye at banala sakripisyo. Balikdan me pag amuamo mi, ing yayayin ing kekang Santa Iglesia, at lawen ming midaon king sarili na, pauli ning kamatayan na, ikwa na kaming sinut keka. Pagkalaman mo, king ikaming misulusulo, king kayang katawan at daya, mikatman kami king banal espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong espiritu, kang Kristo. Gawa na kesa ng metong ay langanggang daon keka, at papalyarya na kaming mirakayanan, king pimamanan ding kekang banal. Muna kambe ng Maria, kapilanman birhen ay induning Diyos, kambe ng Jose ing kayang esposo, kayan tabe daring apostol, ding maligayang martires, kambe ng San Judas Tadeo at San Fernando, at ding sablang banal, pauli ning pamamila tanda, manalig kaming merinan kaso panalang patanat, king arapan mo. Oy pa, iti sanang ayin ning pangasut mi keka, mamungayang kapayapan at kaligtasan para king mabilog ayato, pasiknangan me kasalpantayanan at lugod, ing kekang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe ke tiyato. Kambening ke kang Talasuyo i Francesco ing ke kaming Papa, kang Pasiano at Florentino ding ke kaming Obispo, kang among piting ke kaming Kura Paroko, ding sablang Obispo, Pari, Releyos at Magpari, ating mabilog mong balayan ay natbus ning ke kang anak. Oy pa, pakiramdaman mong mit mong pakalulu ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo, lunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ganakan mula naman, ding kapatad ming miyangon nabiye, ding sablang keka, may matula at memon na ketiyato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian,
Anong nuke maninayang magkamit lubos king ligaya mong alananga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalumuking yato, ing sablang bage maya. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, impang mayupayang tutu, kagum ning banal espiritu, popuryan dakat parangalan, manggaman, king alananga. Manalangin tamo, kawangis ng Jesus. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon ni, ban king kasopan ning kekang pakalulu, parati king mikabyus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong ke kaming talapangabos. Uling kekeng kairian ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ipa, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karingke ang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiyay ko kay kayo, emo sa babalikdan din kay kaming pamagkulang, nonelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kambalayan, pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, mantabe ang parati kay kayungan, At keka ang timuri. ipakit tamong ngeni, mikakametong tamo king lugod at kapayapan. Kapayapan po kay kayungan. Peace be with you. Peace be with you. By the name of this Father, Lord Jesus Christ, we return to those who receive Lord Jesus with faith and loving mercy. I eat your body and drink your blood, make me men of condemnation, but health of mind and body.
Kapatad nyo Jesus, ing kordero ning Dios, ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad tang mayayawos king apuna ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kay ka. Kapag yung kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy pa kaniting Eucharistia, tatakman miing dibinong biya pigkalob mo king yato. Sopan mo king tuking mit mong lugod kang Kristo, painturo king biya lanangga, anong nuya ginumanggaman king alanangga. King Aldong IT, parang alantala naman po din kay katang ima. Agkatan nila pong lumapit kini, din kay katamong mothers, ban kanita po tanggapan dahing bendisyon, ning Ginoo para karela. Idukoyo po rin buntukyo, den pong kay katang malugod ay ma. Manalangin tamo, Ginoo birian mo ing balang tao, mi pangagliya at dalane ning imana king sepo punana. Inyang mi katawan yang tao ing anak mong pakamalan, yaman, mi pangagliya king upaya ning banal espiritu. King sepo puna ning indong Birhen Maria, at inyang miras ning aldo, mi bayityang kalupa mi king metong nga babae. Oy pa, bendisyonan mula dening sablang imami, idayo mula king sablang sagkol, king mabayat akapanandaman, pagkaluban mo lang mayap pamikakatawan at matibe kapilubluban, dinan mo lang kapibabatan king pamaglingap, pamanantabe, at pamanoruda karinganak da, maging pialimbawanan lasana, king amano at dapat da, king biyak kasalpantayanan da, ban kapamilataning banaldang kayawsan, alampat na mula sanang dagdagan, ding mabibilang ayanib ning banal na kapulungan mo, banking kapamila tanda, lalo lang dakal, ding mibayit king biya alanangga, at ban kanitay metong ketawan, abalunes sanang maya pabalita ning anak mo, Iesus, amabibi at magari kang bemot ning banal espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Ay, sorry. Lila ko yung takal. Tayo. Happy Mother's Day po. Palakpakan tala po din yung mata mo. Salamat po. Pasensya na po. Atin la pong pamye din kay katamong youth. King kalwalyo po kayo ni atin la pong token sa babye kay kayo. Salamat po. Sorry po. Thank you po. Eta pa luluwal, pa pumiyari ing tauling bendisyon. Eta pa luluwal, pa pumiyari ing tauling bendisyon. Ing Ginoo mantabe yake kayo. At keka antemorin. Bendisyon na kayo ng Diyos, lubos mayupaya, ingib pa, ingana kating banalay espiritu. Amen. Ing kay katamong misa, mayarine, ume kayo king lugod at pakalulo ng Diyos. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya. Happy Mother's Day po, karayanggang Indo.
Adonai.